Kompanija Meta zatvara svoje meta svemire. Projekt za izvlačenje novca od budala odradio je svoj rok. U 2021. godini Mark Zuckerberg je iznenada odlučio da su ljudi spremni staviti teški uređaj na glavu i dugo se uroniti u virtualnost. Izgleda kao jeftin dječji konstrukt. Mark Zuckerberg uvjeravao investitore da će mnogi korisnici živjeti i raditi u njegovim virtualnim svjetovima. Šef velike kompanije je rekao da je to novi principijelni korak u razvoju interneta. U dokaz ozbiljnosti svojih namjera preimenovao je poznati Facebook u izlizanu riječ Meta. Zapanjujuće je da je rukovodstvo ogromne kompanije, gdje bi trebali biti veoma pametni i iskusni ljudi, pristalo na takvu strategiju. Iako su pokušaji stvaranja virtualnih prostora trajali mnogo godina i svaki put bezuspješno. Propala je kompanija Sony. Ničega nije uspjela kompanija Google. Svi brojni projekti za stvaranje univerzalnih trodimenzionalnih svjetova propali su. Nije pomogla čak ni karantena tokom pandemije. Ljudi uporno ne žele prenijeti svoj život i rad u lutkarski virtualni prostor. Prednost interneta je u tome što udaljenosti nestaju. Trodimenzionalni meta svjetovi samo ometaju prijenos informacija. Glupo je ulaziti u trodimenzionalnu scenu radi tekstualne prepiske. Video razgovor s trodimenzionalnim avatarom, vrhunac idiotizma. Stoga su svi pokušaji stvaranja meta svemira bili neuspješni. Pokretanje sličnog projekta bilo je besmisleno. Završit će neuspjehom. Zašto je upravni odbor kompanije Facebook pristao na skup plan koji će unaprijed završiti neuspjehom? Jer su imali novitet. Lonac na glavi. Lonči za nošenje na glavi. Budalama još niko nije prodao. Mark Zuckerberg pravi genij. Financijski profit velikih kompanija ne zavisi od onoga što stvarno rade, a od toga koliko će privući novih kredita i izdati akcija. Da biste privukli pažnju, morate uzbuditi publiku zanimljivim novitetima. Kao društvena mreža, Facebook je odavno naišao na granicu. Sve što se može smisliti, smislili su i ostvarili. Facebook se pretvorio u usporenog čudovišta, koje se ne može poboljšati. Prošla je serija skandala povezanih s cenzurom, blokadama i otkrivanjem ličnih informacija korisnika. Naravno, Facebook je nepobjediv, prevelik je. Ali investitore treba privući lijepim novitetima. Nije važno šta će se kasnije desiti s novim pravcima. Zuckerberg je osmislio veliki projekat. Kaže da će napraviti pravu revoluciju na internetu. Zanimljivo je. Ima smisla investirati na početku. Ne samo Facebook, već i druge kompanije su dobro zaradile prodajući virtualnost. Pod povicima da će se ljudi uskoro preseliti u virtualne svjetove, pohlepnim budalama su prodavali prazninu po visokim cijenama. Živjet ćemo i raditi tamo noseći na glavi teški kofu. Novinari su zabavljali publiku raspravama i podsticali budale da ulažu novac. Prava svrha meta univerzuma Zuckerberga je privući investitore i zabaviti čumanstvo. I sve je uspjelo. Zadatak je uspješno izvršen. Može se zatvoriti, projekat je odradio svoje, sutra će smisliti novi način da prodaju prazninu budalama. U ovoj oblasti oni su stručnjaci.